Kani ketika Pati CTV. Henin kesengi ke arterik urempang, ke jelang jong keseng United Democratic Party, kebala pelong hayang sa jong presiden jong kini keseng Dr. Don Kupar Roy. Lapan temai, ya kinongkit kam jong ke UDP Youth Wing, kebalong rokum si benta ke jipen kre ya ke election, keban solong house nam arhajar kap prabanwan. Hakani kesengi kinongkit kam kibat temai ki kentop yu presiden, ya kebala ai hau ba hamlet doling. Nang ta laingot ki vice president, hau ba tebok korkalang, uba wan pang wan syai, bat uba bi kharum nuai. Ya ke kam General Secretary hau ba rengkat lang lendam, Treasurer hai kong Mary Kharmi bat kiwe de. Naluar kani kejelang kalararu ba barok ki Presiden ba Secretary jong ki sarkil ba paper kinlong ki Executive Member. Mentah kasi keladan ka jing kenduk ka Kerpang jong ki samla jong ka Youth Wing jong ka East Castle District Unit hani habaying jong Dr. Don Kupar Roy bat ka kam ka ba khmatdu kalong ya ka ba ngilai ya kren ban pen khanju ya Youth Wing hani ka East Castle District Unit hakabang legit present yang kom presiden barakat lendam kom secretary bat QQ ke bagang sa ai dakli sapi bat ka ba art ka ba ngila ya kren ngila seni ba hani meeting kalong ba ngin prikhan ya ka youth body ke jongi haman ki circle bat konstitusi ba pair ba ki circle di bondon ya ka Youth Wing kena ba ki la ban trikam ngam kebalang rukum kajing pekre nam ta ka election arja kapra kawan selong lasham snam Kani ketika Pati CTV.